An sebuah hadis riwayat Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kata Ali bin Abi Talib, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Iz tala'a Mus'ab ibnu Umair. Tengah Nabi duduk bercakap dengan kami, Mus'ab sudah mai. Mus'ab bin Umair ni orang yang awal-awal hijrah ke Madinah ni. Nabi duduk bercakap dengan orang-orang di masjid, dia masuk mai. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia, ma alaihi illa burdatun lahu. Bila Nabi tengok dia, dia masuk mai dengan pakaian yang buruk, yang di atas bau dia ada satu burdah, satu kain selepang, yang kain burdah itu marqu'atun bi farwin, carik koyak bertampung dengan kulit. Nabi duduk di masjid dengan sahabat-sahabat, dia masuk mai. Mata Nabi tengok-tengok saja dia masuk mai dengan keadaan baju yang nampak lama, buruk, dengan bertampung-tampung sana sini. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah.